maka ada assalamualaikum warahmatullah, selesai. Dia apalai tahiyatul mubarakatuh aja nak baca. Dia apalai kama shallaita ala Ibrahim aja nak baca. Yang penting macam ni masyahada, macam tu ni masalawat, macam ni mak beresalang, tak apalah ni Fatihah, macam tu ni pada Allahu Akbar asam pajani. Nah sebab ia itu baca wajib limai. Cedelah demi itu wajib ke sampajangi. Nah sama turus itu pandrita ye. Allahu Akbar wajib pamulang, Fatihah wajib yang kedua, kemudian syahadah wajib yang ketiga, solawat wajib yang keempat, salam ke kanan wajib yang kelima. Jadi 5 mi baca wajib. Ya kode tak apa do iftitah aja nata bacain. Degaga surat apa lah sangadina Fatihah, Fatihah nata baca kedua. Ia pamulangnya wajib, kedua mancaji sunnah. Telah pengumpui. Maka dan namu kul Allahu dia tu apa lagi Fatihah nak tahu lagi. Begitu. Iya tu wajib rokok bacaan sunnah. Tokongnya boleh rokok wajib bacaan sunnah. Makanya yang wajib itu adalah rukunya bukan bacanya. Jadi kong kata rokok nanti kana baca asa sampai jannah. Namu makrabam ni idi menipuang. Jadi mato. Yang penting aja tepala-palang ni. Meringan rabawan ni. Kong kata makna dewa sampaja ustaz sapa dewa apalai bacana tasuru ni loku ya mak guru 5 miman nek na sampajang. Ya pak ya nang kata dena apalai iya 5 ewe mate bawan ni. Iya. Allahu Akbar, Fatihah, syahadah, salawat, beresalang. Namu ya beresalangnya dek to naltu. Makna bami assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ko sampajak biasa, ya ko sampajak tomate, tambah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi cede bawa pak, maka namu Fatihah dia tu apa lah ustaz? Dia nak ketemu sekolah, nak pakai melo maingai, loba ni mak berjama. Ia nak kampak nak puima kampak toni. Selesai persoalan. Itu maka gampang. Dia nama susah tu Pak Bu. Maka dagan dan niat nak akan bani wakatai macuri pu imam masam pajak. Para wakatai masam pajak, ia sampajak na jamai pu imam. Maka bani ro. Kama gambar tu, mana saimangi mania akan bani wakatai masam pajak sampajak na jamai pu imam. Allahu Akbar. Selesai. Maka gampang. Agak pilih tajamai. Makanya sholat itu gampang. Magai Pak, ia sampajangnya dia agak maka rejing. Nah sebab magai dia nawat dilai titip. Dia nak ditawi jamangi mesti ini maka dia nabi takut dia mulai tatong itu dah kok dia nak ada suruh itu atau maka dia jabawan na jolo de ya ko dia mulai tatong itu dah kok dia mulai tudangi liu kok ya ko dia mulai liu isyarat mu pakai ya ko dia mulai pakai isyarat oli pu imam sampajanga kok kama kami itu nah makanya gampang ia kene wadingi pak ititi makanya amang ipoda mani balak kai tak ada lono mak galung ya pa masa pajaloro kadua upa tujuh ko cicang. Dia nak cocok karena dia adalah kewajiban nafsi-nafsi mesti jamai maka dah mereka tu tahu pak nasa masa pajamu kaya pak ustaz tapi dia mina tentu watuna ya ko masih marepare pasiki madari mepi asar atau masa pajaloro ya ko kasih urusu mondre pasih ai maka dia guru ta ia tu urusannya puang Allah Taala murusui ni ka selesaikan urusanmu po Allah Taala. Jadi aku meku selesaikan urusanmu urusi agama na jolo. Jadi maka dia tahu pandrita ia mu sampajamu tu po Allah Taala pemurusu ka urusanmu. Yana tu nakada urusi agama aku nanya murusu ilinomu. Mega to je tahu nasoe aga to na je ustaz pak ustaz dale ai aja takorbu ia tu dale de pato jaji ni patentu. De pato jaji ni patentu. Wasi patentu jalan na tahu ipatan tu jodona maka nama pinang kata mak baiknya kepak sekoti tu jodona itu pura nipatan tu ya tu rezekinya sudah ditentukan jadi dia pada Thomas sumita tajak pura memang ninagangka dale puang Allah Ta'ala maka da sekohe iya na tu nakada Sayyidina Ali dia umasela na reko dale magai na momon roka bolaku ko anuku memang angkalo boleh tule kapake yero ni upu idi ilalu onro to nakalari-lari dale
Pak si salah tu tahu masapa dale, si batau malalu dale. Aga bedana, ia ko palalu manu si bapa sapa manu si salah. Ia ko palalu manu pak namo pisan dala nalarito. Madari lalo tapangala ulunna tapangala songkona madara ulunna dia na jampang yang pati natikang. Tapi palimatandre dua natikan na poso. Ia ko palalu manu, iyo po ko pasapa manu dia na lari. Yan na dia na runtuk na sa kere niya ro, rewan. Dia na puro, jadi ancaji ki pasapa dale, aja tancaji palalu dale. Pahanya? Ya aja talalungi, maka dia guru ta ke Jabdur Rahman amo dale, ya ko dale mulalung, pede mabelai. Pede mabelai, pede masesako. Makanya berdoa, lakukan ibadah, tetap berusaha. Insyaallah boleh dale. Maka ada dia pun jadi rule maka resep Pak Ustaz mun roban mani boleh tapakanya kini sampai ja sunat duha ta napa ta baca pak dongan ulakut tu baca pak dongan ulakut tu ko makundrun dale dia nen rule maka resep mun romani boleh dia to nagaga anak pajampangi mun jadi di mani ko boleh dia nen rule maka resep dia nagaga boleh dale ta baca ni pak dongan ulakut tu Subhana man halakani walam yang sani minar rizki. Ya kota baca itu mapat diwat tak bali bola tak kong kanan reko dia na bawangi. Tapi aku dia tak apa lagi sabarak. Aja dani ulang apa nak napa lagi matu kalau lu nanti tahu kutu. Iya. Makanya kan ada. Sitongan apa bu? Ia tu sampai ja sunat duha papalo modale tapi patan rakapa. Iya kedua mi Pak Burotu. Pak maka dari Nabi ta sadakahnya tubuh 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Yaitu ampai siratu 60 na letok na watak kalewe na pinrangami po ng Allah Ta'ala tanya hak milik, hak pakai. Tinggal lagi buah, tanya ronevita, makun raya. Tinggal lagi hak pakai, bukan hak milik. Matata hak pakai, anita hak pakai, tanya hak milik. Makanya aja tapalete. Ya, mega apo makun ray pa nakallu ina panapale komendre pada tikungan ngetamak. Asa makaray rita pa Ustaz komendre matandre iya cocok niya pa India ini ta. India ya ara si polo matandre nga na malabalin ro na lonjo mukanya mompa bulu matana malibu matana. Makara yo pwede inga penyalin ro cek de. Dia na si kanangang pilih maponco. Sada cima. Bulu mata manipi nilai komenre mata na pada sampak bor motor tasih makalileng tabahangi dito ka tersinggung alhamdulillah ya kong ka tersinggung watungkah bahaya itu Pak Bu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia na syukurogi pak pada ko oto na bali bola yinrang law mapin rek boting oto fortuna napa tatolay ka chespio motor mio macay pun nana makkomati itu komati matu kuniki buru jemuni mana pamatamu na din ako tuwe sa balik ko dari sinilah kenapa yang mencabu alis rumah yang ditempati suaminya tama mana garisi makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta to 5 paletean ning ya ko pura ni cara main na siya mangkali nga baca pura tapang ngajari na siya mangkali nga baca solusi terbaik ganti daripada na pandasarasay simpel to ko tulay kemudian yaitu ampai agama pak tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki don raka tapi aja tatajangnya leta ilomo iya daleta nasaba pasidakana mi watakalewe di penadapi iya mi ko patan rakang maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri yai di oko ajo pak dia tahu kasih tahu peri mi mereka kia satu kasih melo iman re na degaga
Ya sange tahu peri angka motoro na memang oto. Ayo tu mega. Ya na tu 5 buah surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa. Itu mega. Si salah. Ini apa ada? Naiya na lasa peri pak maja. Nasaba 2 lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Bicara gimana? Ia 2 ewe si salato. Ia sangi maceceng mengisata cede. Ia na tutulilete pala na. Mak beli bola. Tulilete. Maiga ko wajo maiga. Makia benra ngisaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacoka si wali na. Itu. Ia tiasa tahu maceceng mengisata cede. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tawe anun na neneku nala ya na tu jadi 2 sifat tu majamano deto kagak kue nega tahu ngalasati manang ya tu pak padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susu layawa ipesangi matu pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na yesa darak karomana telu barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buai telu barisi na ite naso karoma aku metu yero pak yero sabah biasa daun nami pala pakaromena palapa nalai pala pada tomato riolo de natari pala darak na natarobami bunga-bunga iya makoko apa namo pantok lete to. Makanya naite boy mak buat tongang tapi ya robali darah na to 5 kada di anuku to ha anuku nasak maka rajewana sisan na mak buah le pura ko Sayyidina Ali melogo balu ibuana ro nasa ba ko coco elina nasa siya yung balukang nasa 30 dirham si tunro maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mo 5 na nga tapi si disarana sanga nga lo bolaku cican na mo bawa nasa jaji ni pura na unano na tori au maka aju maka lampe na panesa denu le makade to 5 kali cua mina pabuah mopa nasa bayar matana maka dai Sayyidina Ali ko sida pena napa itu buah na mesa ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapong inasa ngalan di darat napay mainga kami tu tahu mako tu pak ipangajari camang kali nggak baca nasa de anu ko to ha itu maiga makanya mudah-mudahan de to gagok kue pak iya tu tahu magala mako tu pak iya tu selesai tahu tu lilolo tace de makai ka mako ko pak magai de na me ganna de na sadari ro maka de na ganna 2 meter non rima tu ko mate de na ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi na isorong ternyata patarata tonroi lemak ki aga melo isesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malai tanana tawe na mosi di mimeter atau si jakka na panonroi anak tamak bangung atau nonroi anak tamak tanah-tanang nakatuwi anak ta sinin na sele na idi manang icallah tawe malai asele na anata tapi idi lologang ipacalan acila kappa yakunai ini penting hati-hati ke pak nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki mancaji orang bertakwa kekayasang yaitu sampajang mangaribi ya kotuoi lampui sian rakata jamah kotuoi lampui sian rakam telu ya komate lampui ha telu mato matan na 2 na kada to napita ha makadaki de na tarimay po ng Allah Ta'ala ko de na telu ya kuya tu ipake pak dalam kehidupan madecing anggota dewan dito ka anggota dewan melo matanda tangan mesting kekuatin nair sabak de gacau nyamang itu pajabae pak wat di masjid tam suruga iya di ustaz se maka watang siya ustaz ko wajo ha madatu to siya anggota dewan cedem
Makanya komelo ita masurugan anggota dewan ngi na sabak cede mi jumlana masih jatama dena antri. Yo pui di ustaz na mo tama surugan antri toki apa megai. Negeri apalagi ko Pak Bupati. Jadi dinami. Den antri. Ji kometa masurugan masih ja. Tapi si balikan na kometa marana ka masih jato. Pak langsung ijalok kahe. Itu. Jadi ustaz ko tometa manaraka matengah-tengah to Pak Mega Boy. Pak katutus tas ta manaraka. Kega ale na mapangiwan na de na sewada. Katutus tas Pak de na sewada. Sali ustaz senasa ustaz bidah. De na melo sewada kusuruntu. Bahaya to ya tu. Jamaah na tama suruga gili ni mite. Wih, mana ke Pak Ustaz so ko neraka. Abi kau ketus tas. Nasa pampagiwangi je waktu tapole macarame kadaon roni oko tu idi. Itu makanya menyama tu Pak idi jamaah namo matin roki kato talolongan. Iya di ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni. Pak mega to ustaz Pak gara-gara ampelo na joka. Mega napai talipongi na sakendra. Siaga tapayero. Ini bahaya. Aja lalu Pak Bu. Ya kung kana ta mancajima mancaji ustaz saja lalu. Pak Mega makoko apa agama diperjualbelikan. Tak selalu. Saya saja ini belum tentu selamat. Belum tentu. Padahal langka kaidah nalenga guruta. Kalau ko macarama nak nang kagaga nalekota jangan buka. Masukkan di satu tempat, butuh pun apa musuruh teh buka rako. Sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya. Pak kapa muitai na talipongi kote pasti maperingarang balisi kada seko tokor. Iko macarama ko tulia maniro seko. Iya. Aja tak ada ustaz bawa namo pu imang. Makanya pariampalo idi kong katalengi ko lema baca doang. Aja ni lokon napai taro kiase na tole. Di 10 sak buburu ilepi. Melodo pu imang. Higa. Deu Pak Guru Saleh pu imang. Ya nang ka 10 misa buna sidakang de na pariampal lo kasi na tole ilodong epong. Taruinan repi bulani. Maka seke po de 10 misa buna mi ilodong. Iya. Makome majidi pabu makura sukuruki. Mapabotingi malaki caya-caya mayaki eletong. Si poloso nalinga tawe. Si eso malinga tawe tau mapadisyo ko balibolata taten remana sena. De na mainga. Si di juta pari mariawi wajah mapanre tamaki yoli ni guruna yalengi ampalo 250 sabu talu tau mina pengajian nata reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa buasona na Pak Guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 na 75 rupiah. Maga. Dita syukuruki makanya ko tamay anak ta lengi motor Pak Ustaz. Itu. Pare kong katau mate. Madari kaya magi je nakasoro papisaw niya ro kasoro sa primbe si baranja matingka. Na di na pake pu imaya tu karosoro itu makumpan. Ilulung lagi sanga lo bola na pu imang napataru mi menre rakenge engka to imam maca Pak na balu ipi amang Pak biasa runtu imam mesa kasoro kade magi pu imang nasa kasoro tomate pastas de to ni pake balu ipi amang na de na pake nasa primbe na pake pu imang napata bawa soro kasoro kau-kawang kampuna ni meto na pake Pak mega to patau salah pahaji ang kakaluarga na mate naleni waju si pasa pu imang wajun na tau matewi nalengi tau mate macomo iman na madoko peko ni majasa tadeli mana melo mi ko napake yero waju jue pu iman na kepalang makanya aja na waju talengi aja na pakeang tapariam palokang idi napatoki ini wakafnya almarhum atau almarhumah mohon dibalikan 1 setel pakaian sholat pakumaniro aja nani di meliangi
Pangka to pu iman na po mak baju pink. Ya na dali na pamali. Itu. Tapi dito na ko mata ko de. Iya. Aja kama baju bolo talingin na cecay. Iya ko alina na mali manasani na pake mas sampajang. Makaraga ko ni na liag alina to ti pape mato. Ano na urusata. Itu penting. Nasa iya ko pakai talingin dia na pakai. Saya pernah caram di Kolaka Utara. Bola ima wonroy. Si di 5.000 songkok bolong. Nasa itaki songkok pa ustaz ang kamate masih 7. Dah gimana minggal ada je? Lolo baki lolo jasa. Nasa nganu tau matemane tu pa ustaz. Dah kumade ta paki nasa na nomor apa mi songkok ustaz. Nanti kagak nasa takutannya tau mate anak dia si 7 songkok na. Maga ni ko makiro. Di nakep palang mubasir mi pak berita. Tapahangi, tapi dito na ko di. Ha? Maka, taruba yero. Apa dito na mungkin na podangi pu imam. Yan natanda ustaz se podangi. Makito. Makalelangin pa dem ito na pawi pu imam na tarima bam ito. Dito na karadena je itu dipake. Mesti kita yang paham itu. Oh ni kasi makbarasan ji rate-rate na turungi pusa makatoni ruk katawe. Tolia meniro natajang aming. Me pak memi manre. Ya tia ko yoli kalau membaca doa pak deu baca ko de kaki punana bola. Ya ko masule ka kana pertama mak bisa pandai deu baca. Kong kani masu na samagni pak ustaz kada de pakat malampe-lampe tu sading. De na malampe deu baca. Apa aja kam mamilau doang de ni risak kada kami lawangi. Baca doa salama na sepal salama aga. Syukur kama ako mali motor atau motor macinay nasa peda yilaw ako din na cocok tu. Pauwi makadaaga pada may ko baca da tomate pak makatuti ka to nasa mampamuli macawe pa ustaz gang ka mabela aga bisa gang ito matemo. Gitu. Kada masalah pak ye. Jadi mesti dipahami tu. Di na sembarang. Pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay pak. Yan ada ini palempu ya romawan rasaki. Man rasaki. Makanya saya wasiatkan, mapamulay sampajangnya melo ipade cengi, Pak Mega tahu nasa yang panti selesai wi, kamu tahu na lolong, Pak ya kumakadami yang panti selesai, palai kumakadi tajang ngak cinampak wasampaja, cinampak tahu, Allahu Akbar, dengan merung, madari lalu nasa telu gaji ropa apa bawan, dengan nalai ripa. Aja, ya tu ampai makanya kau tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah. Makanya kau tolong mak berjamaah, mega kisi paling ngerang, mega ki. Cuma memang tu berjamaah yang kau tahu masalah. Pak angka matu tu pak berjamaah tamar naka, kega, ya tu makai rukah, kaya sama rukah. Allahu Akbar. Angka tu tahu mak tu bawa siapa aja, wei rukah pagah. Weh, itu sawis, tidak boleh dalam agama. Di nawadi, kalau biasa apa uruntuk makai bela, mak baca patih ini mang terima keropi. Allahu Akbar. Allah, paganggu memang tu. Namanya ni lah tu patihan nanti nade pernah selesai kata derek nalena. Podangnya rumah dah aku podak banyak, tajan nana lo masih gi. Kona bolana. Maka watang. Pak iya rumi maturo pak ko pure matareka je tawe nakare ya nade nasi sambuto ngangiya tu pajebannya aja nama sampaja. Ya ko iya na romelo ipake mawatang nasabak madari metoje marat jisi sambu. Mar Allah. Asara gaji rona unia keluar madari. Iko tahu dia meto nama kanja memang anu na pak de. Nya tu ampai sampajangnya dia buat dimakade buru-buru. Ipa tenangnya lewe. Mega apa je tahu pak nala sampingan mi. Magai melo mas sampaja mak bisa oring si mak bisa berak. Napa tada ko kompor napa tuoy. Nasa makanja matu pura ko mas sampaja redetoni. Angka mako. Matangangi mas sampaja na baca patela tu patehe nasa ya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko. Makamiro na idi mato salah. Nya mega bicara mega kena. Terutama makun raya. Mawatang. Sebab iya romelo nasa jaji mana jamang-jamang.
Di najayi di masalah itu sih di. Makanya memang kita harus tenang ketika sholat. Ya kalau ini masih menyama Pak, mabere jama. Acuri imangi. Kemudian yang kedua, rona angka tu tahu Pak, memang Pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega. Tahu medangi mangi, nek dai mangi rokok, nek dai mangi suju, nek dai mangi tokong. Yaitu ampai ku imam matoya, lapa iri di imam macocoy. Ku nakan nani remati aja tapas samangi Allahu Akbar maka deta pura pi maka deta kada Allahu Akbar. Apa madani lololo Allah letu ni tayawa. Angkan nyalena Allah kadita tetto kopi rulu na pu ibaya. Magi nalayolongi na orang yang mendahului imam ukwi narakai patokong. Jadi tapas salama imam mutta aja tapalayolo yang usahakan ini di layolo. Maka itu yopo ko imam cepak memang mo tapi engkau je pahapa engkau pura runtuk tapi mudah-mudahan ada to ko wajo. Na podanga na saya Pak Ustaz guru ta pole sengka wacuri. Kaaga na saya ya Pak Ustaz denangkah mega ni Ustaz pasale tapi dia tappa. Amage nasa denang kana da imang rokok. De to nang kana da toko tudulo yolo. Napai babi imang ta perokok na. Maka memang ina senang ka hadis na baca guru ta kada nigi la yolongi imange ya to la yolongi imange ta masuruga. Maka jatuh dah aku cocok nih Pak, cocok hadis tah. Tapi salon rongi. Ya tu masuk na nigi tau medangi imang yang kau masigi ya tu tawat di medda imange ta masuruga. Tanya medda lala sempajang. Tu ampai Pak aku masigi baraka lopo. Termasuk tu pahala na Pak Bangi luar biasa. Ia tu rupa ko masigi dalam hadis Nabi 1 sampai yang kita ambil di masjid itu adalah maharnya 1 bidadari di surga. Siddi. Tapi itu pasari masigi pagaji dia bisa kadang kagana lolongang. Itu. Ya mi gratis ya. Ya ko ikhlas mo insyaallah keberkahna. Iya. Mawata tu Pak Bangi Pak 5 tahun iba dega tolai wajib alaikumul jannah nasa nabi tawaji ta masuruga. 5 waktu ba dega tolai na takok mate ya tu wenni isa surugai. Dena kada kalimai memimpin salat na mate ta masuruga de Pak Bangi ni. Tane guru takak magi na Pak Bangi na janji ta masuruga na manassaroy maka dak bami maka de guru ta ya memang Pak Bangi. Apa de tu ga Pak bater lamba. Angka ga Pak bapu rapi batai nangka. Dega ya ko pu imam dari mepi kamat tay nang kalolo. Kada lu imam Pak mandari ke jili-jili tay. Mbak Pak 2 talu masigi Pak memang maka kutu iman nah. Woi kutuna. Ya mi ko ramalangi na rajing. Ya ko sampai jali 5 waktu de nang kanuba. De tono ko ayo ko ka kampung. Kalau kampung uruntu Pak de meto gaga. Padorona wonro ye lepan no lepai bosilopoi. Iman nang baca di dina. Alina to bang, alina to kama, alina to manca jima. Iya. Koe lalang yuna lepa nga masam pa mangaridi. Alina bakasi alina kama. Alina to ima. Napa jadi diku tato kong komondrina. Napa gili nasa supu pakumpay na taswiya tasupu piminta mamisal makarakati ko ilalaga ng palampu na jadi dikumi. Aja na mo baca ya tuh. Nasipa 2 mi gilis siya nasa supu pakumpay kami palampuri na jadi dikumi komondrin mo. Ang alo yolo bawan no. Jadi madam itu tuh. Jadi memang Pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kene dena gagal lisari masigi makoro madoso siwanu itu. Itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan. Aja. Kato masigi biasa Pak uruntu tapi paja ni makoko anu le mate ni aro pagawe sarana ro. Magen hukumi bola anak bang. Iya. Nah sambung yang pelil ko manaray. Gitu. Pak nasa na molo ka dito ka tahu. Kak jago pa iya. Kak je tahu bana dia na tak buka tangai lo suruh dia na tak buka lo getel jati tak buka. Mak kita kak macam ni. Nale dia cengang kata dia nak baju lalo anak muda. Boleh matin ro ke bala rondangan asam. Ah tapi kau Pak kak je tahu bang lalan ni kak tamas sempajan dia kata na sayo ko mimbola na bang. Ateruni materuna made. Ndok kasih
Makanya wahayala ada makokoy. Apa iya masigi pak makaraji? Itu ampai imangi pagawai sarai jama-jama mati mematoh. Apa mati pinapang katolay? Jama-jama mati itu. Ita ni gare ko to maka imang ura jipaga. Pak mati pinapang kapatolay nago kapala desa pak de panapaja mega meseli. Lai pandre lalo iti ko pamilihan de panapaja mapasin na tanya na todo. Ya. Makaraji. Nasa mamagay agama may urusu ka ihlasa pokokna. Tapi memang okolino de napita. Tapi ako pesurimonri. Okolino wadi daraja minapakarang ipong Allah Ta'ala. Tapi ako ihlas mo itay murus agama na pong Allah Ta'ala. Insyaallah. Mabaraka itu. Aja tamaselang. Yako tanya okwidi nonroi. Ade cengan nalino. Wija-wijat tamatu na pasalama. Wija-wijat tamatu mita decen. Makanya kataw pa. Pasari-sari masigi mindo ambona. Anak naman ciji gubernur. Anak naman ci bupati magay baraka na tomaton angka aja tercapai itu maka ada bola na po ng alatali pacingin itu luar biasa itu ampai pak megameto itu pak mento makomitiwita jadi pengurus masigi karena saya pengurus masjid makomimato yan ade na tomataru-taru si babanta-banta ay yan na cocok pak kami yang kalinga mana baca na tayo jangan iya nasa mana kor warna na pacing na masigi maja mana warnano wih ya kami yang kalinga mana warna palagi masigi Pag kamelo puting kamelo bolo mana ka masigi mece bolo gitu makanya ka katuni meteri lampu-lampu mak disco kada de meta mate makilo mo kuilalang makanya garupana pa makanya ko bicara taulino may yang kalinga de gaga malingi yan tu ampay pa Luqmanul Hakim pura na podang anakna makaya kung ka agaga mo jama pasti na pasalang katok pasalay de na yamanan nate sa paka namo deche magay may ko nasa mitay malay unta pa nasuroy anak na si Tinro na rinring si sana na rinring untay anak na Rukay lalo ko si di kampo makadete tau pabodo na nyor mata ni Enrique malalam matoy kamatiro untay Enrique bahawan no sangi di ng puro en podang anak na kada salay na ko tumalala to menre kasi na untana na dapi si di kampo lay podang ko masyarakat la tau pagalam muna nyawana de mana na mitay untay makatana ro mana ka nakaduay sura na makarmata nalada ina iko na pe no na maringa-ringa iko na rendring sanandapi si de kampo nasa lato mato palam muna nyawana na palalang anak na napali na yasi tudang ito nasa iya na pe no na iko menre si sanandapi si de kampo na kadeta la na padurakan na palalang ambo na napali na makanya nyawana si tudang salah si asa dito menre salay menre dua ki salah-salang iya menre salatoy iko menre salatoy pakuy law mo alaju na lempa yon tay napay no loy si dia kampo makadami mitelese ko katutaw jangan melo lalo makwato pa denang ka na manyama pa pinadin na tetutatan ka masalah yan na to nakaraguruta kalisidendre iya ko de chemo pa jokka nang katantangan na patarui na sabamagi engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah ya piya kong kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawan maka mo katawa di jam itu gagay itu pasan na guruta jadi di situ mo tipasin na guruta ime makomiti pa yan ang kagagay jama tetap may kabicaran na itu ampay ko panguru masigi aja tapasui ya ko salasay jabatan na tambay bawan ni pangurus patamamani pangurus na mo paboto ko patamamanatuy karena kay patang pabotoy pa usas manyama pabotoy pa mega anggotana ya ko kerja bakti te cinampa na si pulong iya yo poko esage mi sarjana alam gaib to 500 mi mako de gas na jama iya makaraji pa ya ko masige sa de bolero pakor poko na makade to jide kana ta masige da ko patamamoy magay may gaona ako macor kimato de na to malyawo entang ka itu ko katama pa de na marigaga waya tu ketantangan yang makukuha makarajing melo yoli tetamu masigi makaraji pak idan tania tapak dia memeto nalo pak mega tau pak namo macawe polok ko masigi ya ti ampai makada aja na nama tandrela da manare latu balik kampung nang kalinga tau wenang kakiyawana manare dia nang kanalo masigi ya sangi hidayah itu pak rajina aja na to mabela tukang masigi pak mega dia na sampajang ote tukang masigi kami mak betele bamatite yawa kalau pak jama manara na putara bami tu palu-palu mangolo saliwa na pemakasan rematole yase masigi non rima jam tapi yang kapamalada pak bule tomate na ule tomate ta masigi na pamasu macurita pura masampaja te tami pe mamale tomate
Malah dak piat. Tapi engkau pa yasek na. Pagawai sara mapangiwango kilala masigi. Nene na dosa ya tu. Pak angkat tu pegawai sara Pak Korea Utara, Korea Selatan. Cidimon rokor. Tega mesi depe. Kanya di pegawai sara aku ki monrihi. Idi tole imangi ya pintu aja talacai. Rusak kai jenne na imangi ki kami nola masuk. Neloki ko matang-tangi lo monri. Makanya kaya sa pintu darurat. Itu pintunya imam. Ya rotola tama, pura kama pita tatamok tu. Pura doa bersama kembali masuk. Supaya magi okoni rumah sampaja sunnah. Komeki si runtuk nabite sebelum mati. Itu barakan. Ini pegawai sara ko ki monri. Idi tolai. Kolese ibacana tapat tujui. Tapi ye di mancaji imange tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji mulai surah matan rewe lesai kada dega 47 ya opo kudu Allahu mamba na pala manang itu tapi mega toje tau baki tanga ko surah pendek ya toru na puji malampi akimi salat boh na puji sanal lesai dega 47 makanya di imange ko de tu lepatar rokok bawan. Iya, karena begitu kaidahnya. Atau diganti dengan surah yang lain. Mereka agak pangkam itu tuh nang karena tak pengalah. Makanya ganti yang lain. Makom itu Pak Bu. Tapi engkau toje itu tahu makanya dari kak makde di mange ongko tanah tak baca. Pangkam itu tuh tahu Pak ya to aku ya tak bawa duha. Kata nasawa imangan bawa duha tu matu. Iya, menyama ko ongko ibaca dena to sila dapat 7 paringerang yang manipakan jaki. Apa angka sahabat Pak mancajimang 5 tahun mancajima tuli kudu Allahu na baca lai parote soko jamaana aga nasa ngaja mo macio ko ciako nabita suroka ya ko mucacaka la mulapor ko nabita ya ko nabita maka pajelo papisawi ilapor ko nabita maka dero taka ya Rasulullah to mancajima kasi kanja saja cuma kudu Allahu le minamba maka nabita tuli kudu Allahu na baca na kudu Allahu ya Rasulullah isoro moli ni tanay maka dah tuli kudu Allahu je gare membaca masam pajak ko nasa memang ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa yasa di namanya masam pajak ko ya Rasulullah ko baca kudu Allahu tappa maka de nabi ta gara-gara papuji mo ko kudu Allahu iya tumatu musibah watama suruga napanya nagan rusuk madarinya katalu na baca jadi kagak lai pakis mi ko nabi ta ya dia kong katau Pak ongko na nabaca taruh nih ya lena tu tambah ko ya to mitata daripada tala liangnya dia 47 kan makiro sini na tama-tapa na po Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati 10 nih iya sampajangi maka dakau na ajalalo tasalaiwi usahakan kita jamai na sabak magay ya kung kamo tajama na manasang kaya pangulongaw Pak man rasa kito ko di tajamai manasa salata yana tu nak ada miftah kul hey Pak buka na sini na decenge as-salatu miftah yaitu sampajangi Pak buka na suruga goncina suruga jadi usahakan ini pas sampajangi mana satong kagoncingi bawah tapi ya kong kagonci ta bawah usahakan kong katobola atau ku suruga kega ya tahu angkai bola na ku suruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid as-sidak kaki tingkat toto taneka maga hukum na Pak Ustaz kong katau raji masumba tapi dia na sampajang Kapa jamaahku pule penrang, masuk boy magala, masuk Bapak Ustaz, tapi dia karena sempaja. Daku tetang kebolana ku suruga. Pak Nabi ta maka da mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid ukulino karena Allah lai bangun ngi istana kulala na suruga. Nasa namo dia na sempaja daku namo de mina tama. Iya. Kan makara dia na karena Nabi tatami suruga, makarani ibangun ngi bola. Iko dia mau sampaja sabar akong kabola mo ilala tapi dia mentama. Makanya as-sampajangi tasidakka. Ya ko lalu cilengangi talisari namo dua sabumi. Makitu aja mo je na mega di dua sabuna. Ya ko meki masempo-sempo dale tamega gae tapi aja na yero man jadi pokok pamasena pa pong Allah taala. Pak mega to tahu 10 sabu 100 sabu matu na lenga pong Allah taala ko masuka. Dina korong. Ya, walaupun berharap sebenarnya dia ada masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihha. Yeling pong Allah taala cidi na lengi 10. Kama itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka papenyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de
kami pak kumiki rekengi. Maka datang kasiasi kak, dia tak kasiasi, tak rekengi gare. Siaga angkat dan do cili tanapa tabalu. Kung kataw maka da mego mali do cili ku siwali 300 juta. Napa ilaga ingat tama pamulo ko yase laga aku letuk ku yawa. Maka daw balu 300 juta ye. Matata siya meta balukang rewa ni gare matu mala kalkulator takapesa isiko pa juta rape mi balu tapas sai tat denolo na ko tau sogi ki sitongan na pa igan na pa pedale de mini sukuru kiyaro pak makometite pak tulia mitu cede enaita macam mingi melengi mana tapanan kejarawana cede tuliru kesejarawa aku tuliru macika cede enaita de metoje madari metode matai mako teologi metalo ma bereja mana sia to mulia kami tu bainena pu ima de na kanalo masigi to lita weto patu na ita aja betongan ayo ko yoli kyo kalau decenge usahakan tapi saya yakin di wajo ini luar biasa Pak mako muka pangegan Pak bereja ma ko ma mas sampai jam mangaribi tae we Pak ya tonje wita mega masigi pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri maco manang tapi enggak tuh pak burapat dilaka si bapak burapat diutu pesan nagurutta saya pernah dapat itu iya ko mas sampaja sunnah subuh ko mu baca mui alam nasrah pada rakaat pertama alam tarakai pada rakaat kedua denakan nako pat dilaka barakat de to nakan nako pat diutu sampai sunat subuh ya cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasra baca koraka kedua alam tarakaipa wadito koraka pertama nak tali alam nasra napali ila pi quraisin raka kedua kemudian wadito kuliah yual kafirun raka pertama kuliah lau ahad akatalu raka kedua talamanangi magai ya ko alam nasra napa dibaca li ila fi quraisin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai ya kong katau melo solangi ki melo padi rekiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai insyaallah maka dari Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya itu pakai salama ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama li ila fi quraisin rakaat kedua ya komeki masjidak kepada ulawa pada raja Nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacicak kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada raja Nalino apalan itu ya ko alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua yaitu tawe agana lolongang maka dia nabita berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah kata pandrita makada dia namate itu ko dia nadapi mangaribi dia namate angka maka dia guruta hikmahnya itu obat untuk tulang dia nakan naik tepat dilaka dia tu nakan naik pat diutu pak matan ratu pas sampai jam 4 dilaka ya pak pak bahaya tu sampai jangan nang kata rokok dia na lampu laka na ia tu tahu pak ipatok kongok kilalan na neraka nasa nabita diganti kepalanya itu natiasa pangah kami nam makalasi kekah tahu dia na lampu laka na ko rokoi dia na lampu laka na ko sujud kecuali tahu mapat dilaka memang dia na marigaga makanya ini magala ay tapalam pu ilakata maka dia tu nabi ta korokoi ya kui patada ni kacai lolo wede na tak bolo itu lurus ya makiro itu kanjana ya mitu makun raye mariawe ce de uluna na utuna ya di arwane we si lempu rokok tapi mega to tahu pak uruntu masam pajak de na rokok makalicuami maliwa ngaje na loko kacikacina desa kadakin rimala pendapat ya ya narupa ngolongangi mamagi-magi na pak barakai po Allah Ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata daras salam tabarak Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah Bismillahirrahmanirrahim
iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.